na wena u vona ku video leyi u nge pfumeli ku sesi wa wena a ya dlukudliwa everyday mhaka ku lava mali. And vo tala va hina a hi swi tivi ku poverty yi vava ku fikela kwini. Vusiwana bya vava mfo. Mhayivava jaro flying bacha danuna city. Even him amkelaka that channel that matters. Ni live ka interview ya Mhayivava se unloud ta improvela ku a hi tsikanangi inkomo ndavuyela hansi. Mhayivava vavhakachesi luna vatsaka va ku tima thosi kerekeni jaro kula imbacha danun a xi tivi Mina tala hi mina. Like that's fair food. walava a wu lava It doesn't. Mina n'wini wa channel mkarhi wa complain loko ni tsipatsipa loko u ri na problem loko ni tsipatsipa wu ni pfula matihlo kene so mara ni ta ringeta ka ni nga tsipatsipi leswi swi nga maybe swa borha nyana ma vo so hi lava ku vulavula hi timhaka ta masangu hi mhaka yo xavisa masangu. So hinkwaswo leswi hi swi endlaka laha swo tala swa kona swi wela ka mihlolo. So a ku na laha hi nga ta swi teka hi swi yisa kona kumbe swi yisa kwini. So hi lava ku vulavula hi sex work na prostitution ma vo. So hi fanele hi rhanga hi va no twisisa ku prostitution i yini, sex work i yini. Mhayivava jaro kula imbacha danuna city. Even him amkelaka that channel that matters. That channel that matters the most. Hambo kwata. Walava awlavi. Itasuku. Yeah, when even him amkelaka the only channel that matters to watch. Happy Women's Month ku ri August i n'hweti ya va xisati hayi n'hweti ya va manana i n'hweti ya vanhu va xisati. As long u ri munhu loyi u hundzaka wa ku na ti-period pains u ri munhu loyi u nga na milenge yimbirhi not lavo ti endla vavasati va nga ri vavasati a hi siku ra vona namuntlha hambi vo kwata va ta ze va ku a hi na mhaka na vona namuntlha hi tlangela vavasati ntsena. N'hweti leyi i n'hweti ya vavasati i nkarhi i siku hi rin'wana ra masiku leri ni appreciate ngopfu vavasati mhaka ku na a Women's Day leyi endlaka ku hi va na holiday hina vozondha mintirho hi nga hi mintirhweni. Wena a hi sungula ni lava hi vulavula hi sex work and ni lava hi vulavula ku swi good or swi bad and why ma vo. Yeah, sex work swi humelela between two people like exikarhi ka vanhu vambirhi lava engage ka timhaka ta masangu ma vo. So nhompfu ya mi yi pfalekini so swa ni borha leswi swa munhu loko a ri ka video ni a endla swo tivana swi nyangatsa lembe hinkwaro swi rhandza hi xinana. So yeah, alright. Timhaka ta masangu so hi xilungu ku na sex work ku na a prostitution not hi xilungu vulavula hi Xitsonga vafowethu mi nge xaniseki. So prostitution i ndlela liya ya ku swa fana na sex work mara hinkwaswo leswaku if you are doing prostitution leswaku u xavisa mzimba wa wena kumbe it's like mi ku na a barter exchange munhu ku nyika mali we u n'wi nyika masangu. So ku nga va ku ri physically kumbe some form of sexual entertainment ya leyi munhu a yi lavaka ka wena. Van'wani va nga va va ku hakela ku a famba tshama na endlwini the entire night wa vo. Hi mhaka ku holove na nsati maybe laha khampani ya xapu ya ku yi karhi yi n'wi titivheta ku nga ri mhaka ya ku tovatovana. Buti ni kombela ku saphatleni ni kombela ku koka nhompfu ya mina. Yeah. I removed from that other one. The one that's screen actually. Yeah. Thank you. It's annoying, man. Yeah, I know. That's why I was trying to pull it off. Yeah. So, so finally,
prostitution. So prostitution yi languteka hi ndlela liya ya bad ya ku yo munhu wa ku xavisa masangu stuff like that, munhu wa ku xavisa masangu bla 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 bla. So that's why rito prostitution va nga ri tirhisi ngopfu. Sex work ya fana na prostitution, mara sex work yi tala yi endla leswaku ku xavisa masangu naswo I ntirho. So a ku na xiphiqo ku munhu u xavisa masangu like mi swi vona as ku ri ntirho loko mi karhi mi swi vona. That's what it is about. So prostitution, sex work swa fana. Ku va ku prostitution yi endla nga ku u languteka as bad person, especially ka vanhu va xisati. Mara sex work yi le endla ku u va so okay u le xipan'weni u le ntirhweni. That's why lebyi a byi khechi lebyi ta ku ndzi byi tivela kwini. It's a good question. Yo. Ambokwat walava ulava. So swi leswi swi endla hi vanhu lava swi vonaka okay hakanyingi a hi vanhu usually vanhu lava va endlaku va xavisaka masangu ne a hi mhaka ku va rhandza masangu ngopfu, a hi mhaka ya ku va na ndlala ngopfu ya masangu kumbe a va kumi ntsako wa masangu ka vanhu lava twanaka na vona. Ma twisisa ku ze va ku it's sex work hi mhaka ku va lava mali. Van'wani mhaka ku they are not skilled ku va nga tirha mintirho yo karhi, van'wani kuma ku mintirho ya kala South Africa, van'wanyani a va na as I said a va na ti-skill and stuff like that. Mara kuma ku u le ku xanisekeni to a point ya ku a wu na mali wavo. So you have to resort to that. Mara point leyi lava ku yi tisa for now i mhaka ya ku a hi timhaka ta nkayivelo wa masangu endlwini kumbe ka munhu loyi va twanaka na yena. So put that away. Let's proceed. Hi ku ya hi ndhavuko wa hina tanihi ri vanhu swilo leswiya swi immoral. That's why munhu loyi a xavisaka masangu loko a nga tiyangi a nge tshami na vanhu lavakulu kumbe na vanhu lava va nga na nxiximo wo karhi emugangeni wo karhi, especially at village-ini. Ya swi tiva ku a Giyani va koho vanhu vo xavisa ni le ka Malamulele va koho. Xi njhani cross leya ya le ka Malamulele yi so ne va la loko u ta hala Giyani fika u tla cross leya la u ta va kuma kona. Okay un'wana i ta ni vutisa ku u va voni u ya kwini kumbe a wu ya ku xaveni na. My so morally swi wrong, like mina ni nge pfumeli sesi wa me a ya dlukudliwa everyday hi mhaka ku lava mali. Na wena u vonaka video leyi u nge pfumeli ku sesi wa wena a ya dlukudliwa everyday hi mhaka ku lava mali. U nge pfumeli ku makhelwani wa wena a ya dlukudliwa hi mhaka ku u lava mali. U nge pfumeli ku hahani wa wena a ya dlukudliwa hi mhaka ku u lava mali. U nge pfumeli mzaya wa wena a ya dlukudliwa hi mhaka ku u lava mali. U nge pfumeli munhu na un'we loyi a nga xaka ra wena ku a ya dlukudliwa every now and then hi mhaka ku u lava mali. Mara ku a dlukudliwa for ntsako u nge vi na problem na sweswo. So problem ya ku dlukudliwa i ku i dlukudleriwela yini, for happiness or for the money? Hi leswi vutomi bya namuntlha byi nga hi xiswona. So hi ku ya hi ndhavuko wa hina na custom or cultural ways of doing things, swilo leswi swi wrong. Swi wrong ngopfu. That's why minkarhi yin'wana swa hi tikela no hi nga ti associate na vo vanhu lava loko va nga ri mintirhweni liya ya vona. Na loko u famba hi movha wo loko u tshika u hlangana hi a kombela lifit like genuinely a kombela lifit loko u hatla ni tshama ni n'wi vona kwini lweyi wa hemba. U karhi u vona u n'wi twa ku hi ri ra ku xavisa kwini leri u nge ri layichi because u ta hleketa ku vanhu va ta hleketa ku wena u ya ku beni. Manje so swilo leswiya swi wrong ngopfu. For mina I feel like swi wrong and it shouldn't be done. Let's go to the case ya illegality. So timhaka ta ku swilo leswiya swi illegal now in now
it has to be amended to accommodate such. Mind this is vari loko uze uri above 18 una choice yo engage ka timhaka ta masangu. Ku engage na mani is none of your business. A ku na wansati na un'we lweyi a nga xaviseki muzimba wa yena. A ku na wansati na un'we lweyi a nga xaviseki masangu. A ku na wanuna na un'we lweyi a nga xaveku masangu. Exactly. So a hi khate hi swin'wana na swin'wana, mara lexi a ni xi vula ku hinkwenu hi le ku xaviseni a skisi. Hakanyingi vavasati vo tata me ni nge joli na mani ni nge joli na mani munhu wa broke na wa xavisa. And vanhu valava va ti-slay queens hi vo va langutelaka vanhwanyani kuloni ku ri yo she's a prostitute, yo wa xavisa, stuff like that. My is so problem is criminalizing it, and who stand to lose? Because hina vaxavi as vavanuna a hi ya yima la hi ya hi fika hi teka hi famba hi ya ku biha. Right, this is mara lava xavisaka hambi hi vasati lavo xavisa matamatisi swini hi vo va ya ku va yima kumbe va humesa swilo swa vo makete va xavisa hina hi nghena hi fika hi va nyika mali. Na lava va xavisaka mimirhi ya vona o mzimba wa vona hi vona va yaku ka ti-sports ta vona va fika va yima va available. So swi easy ku u nga okay u te ku xaviseni va khoma. And ku ya khomiwa mani vavasati ntsena. Vavanuna va nge khomiwi because i vaxavi, mara u nge vuli ku wansati i wrong ku ve na loyi a xavaka wa n'wi tiva. So in that popular opinion it must be decriminalized, and swi va fair because u nge vuli ku xilo lexi wrong u ya mi panicha munhu un'we ku endle vanhu vambirhi. As much as it is immoral in my eyes, in your eyes, na le ka matihlo ya kokwa we, na le ka matihlo ya mhana we na ba we, but that thing must be removed. And swi vangiwa hi mhaka ya ku loko u nga se tshama u va na like a hard time and u tshama u swi tiva ku I'm a breadwinner, hambi ni nga ri breadwinner but la ku fanele ku dyiwa la, and I'm part of these people, and a ku na loyi a tirhaka, and u ringete hi matimba ku lavalava mintirho and mintirho a yi kona, and u nga survive masiku mangani u nga dyi, u nga survive tiawara tingani u nga dyi. And then so many questions are going to come into your mind and you'll be like, ni tlele na vanhu vangani evuton'wini bya mina, ni suke yini? And vo tala va hina a hi swi tivi ku poverty yi vava ku fikela kwini. Vusiwana bya vava mfo, and loko u swi vulavula ne swo twala nga ku u tsakisa hi ku freestyle kumbe u tsakisa hi ku swi vulavula because it's a fashionable thing to say because we're in South Africa, a hi le America hi nga ta ku tshama vanhu vo fuma kumbe lava affordaka. Mara ku tshama u nga ri na stand plaque, u tshama u ku hi u ri vona saka ra mugayeri vona ku kherile ku yehleni sweswi. Swa antswanyana loko ku ri na fridge, kuma va na fridge a wu na yona, tibhoncisi ti helini, a chana yo yi le ku heleni, supa na ha vuli, ti-freebies ta ka ANC ti nge ku yisi helo.
la ku nyika kan'we in 3 months or in 4 years. So swi olovela ngopfu ku commenta hi ku swi immoral, swi wrong and stuff like that, which might not be wrong, but swi olovela because a hi zangi hi va na ntokoto wo twa leswi va nga swi twa ku ze va endla swilo leswi. A ku na munhu loyi a nga ta pfuka na siku na rin'we kumbe na ku ya xavisa mzimba because I need sex. Vavasati va na matimba yo va nga tlela na munhu un'wana na un'wana loyi va n'wi lavaka as long va hlamba, as long va nga nungi acha, va nga tlela na munhu un'wana na un'wana because they have the power to say no, I won't come, I want you. They can choose. Hambi xilo biha kanjhani leswi a swi bihi, never dadangli a yi bihi n'wana mani. So for me, where I'm sitting, I'm not talking about the criminalization and decriminalization of it because I'm not a legal mind, but let us judge them, but also ivana leswa swa ku we won't give them what they want. And hambi volunteer ku ta n'wi pfuna ku fikela kwini, because if now that person is toloverile ku pfula minenge, is nothing, there is no emotional attachment to it, and then la ku ya n'wi tshamisa ka a ku kula jarata n'wi nyika 50 rand a day ku ve la a endla 300 rand a day, u n'wi byela nkarhi a nge achieve nchumu vuton'wini. Because these days I can give you an example now. You find mfundisi wo hola swin'wana swo 18,000 kerekeni yan'we, and mfundisi loyi teacher loko a chumayela everyday chumayela ku let us tithe, a hi humeseni minikelo, mara a karhi swa ku there are kids who are suffering. The church must fight for his survival, for them to earn money. Baja kahle, they sit in the higher table. You know, sometimes even the church thing itself is like, it's very discriminative. It's like, what is that? Nkar. Oh, thank you. Even the church things, like you find the pastor it's heaven. Like there is no equality at all. It's fucked up. Because if you can be able to give a pastor 18,000 a month, mitsandzeka yini ku feed vanhu lava? Munhu loyi a ntirhweni man, bibele lo anga swi koti ku hala ku hlaya tshiki. But anyways, for me where I'm sitting, it's okay, let's comment. It's your own mouth. It's your own social media platform. But because we don't know the pain that they are going through, I should think if manga xavisi mzimba wa bata dyayini, we don't have so many rights to comment on that. It's not a good thing ku xavisa miri. Also imagine wo karhi u dyiwa la se u dyiwa loko dyiweni kahle kahle, but you're not wet. Se vola vona matla mo tshama na mtsantsantsa because loko huma lo ngena loko huma lo ngena loko huma le. Mina personally I won't buy. It's not like I don't want to support their business, mara nige shaka.